O letnjoj sezoni i manifestaciji Jesen Ribarske banje koja je u toku razgovarali smo sa Natašom Stanojević iz marketing službe specijalne bolnice Ribarska banja. Kada sumiramo utiske letnje sezone u Ribarskoj banji, veoma smo ponosni u rangu, da kažem, prethodne godine. Ono što smo veoma ponosni je popunjenost kapaciteta preko 95%, realizacija uputa kako u samom stacionaru, tako i u specijalističkoj ambulanti. Sportsko-rekreativni centar Samar, ali i drugi sadržaji ovog žarkog leta imali su rekordnu popunjenost. Sportsko-rekreativni centar Samar i ove godine obara rekorde posećenosti u toku najtoplijih letnjih meseci. Ono što je karakteristično za Sportsko-rekreativni centar Samar da svi dodatni sadržaje koji oplemenjuju čitav kompleks našim gostima pruži nezaboravni užitak. Tokom sportskih aktivnosti koji su održani na samom Sportsko-rekreativnom centru beleže i ove godine veliku posećenost, odbojka na pesku, turniri u odbojci za devojčice, zatim tenis, brdski biciklizam. Naši gosti su takođe navikli da uživaju u blagodetima i wellness i spa centra koji i tokom cele godine pokazuje veliki broj gostiju. Etnovodenica Srndalje u sklopu kompleksa specijalne bolnice Ribarska banja bila je takođe dobro posećena. Pa tako, naši gosti su navikli da jedan beg prosto od vrućina potraže u etnoselu u Srndalju, gde su mogli da se okrepe uz tradicionalna jela. Zatim za naše goste takođe već tradicionalno do 10 godina obilazak manastira, gde taj verski turizam dolazi do izražaja i u ovim letnjim mesecima. I za kraj samo recite nam, pacijenti preko Republičkog zavoda zdravstvenog osiguranja koji su dobili besplatan boravak u banjama, taj krug treba da se završi do 15. decembra, jeste vi to ispunili, je li ima puno zahteva, koliko je takvih pacijenata bilo koji su totalno besplatno mogli da borave kod vas, naši penzioneri? Pa tako je, nama je u fokusu upravo i realizacija takvih uputa, tako da kao i do sada naši penzioneri koriste usluge specijalne bolnice Ribarske banje i ove godine. Inače, zbog velike posećenosti i broja noćenja i boravka u Ribarskoj banji, nadležni su odlučili da pripreme projektnu dokumentaciju za izgradnju novog stacionara, a nakon odobrenja čeka se i realizacija i početak izgradnje novog objekta.